Ghana de share no siabo ya mamunyina mwache makwaba SOMPA 106.5 FM Accra ene eye memene da November bosume no ne da edi kan afimpino ene eduno enomo ensem a yensem twero 40 wom mu bura hesua Wanam sasu so wasamu for penny atonebo asemu ayi de editi ene yesi egwa ye de ba besom se nana ke jesi no sia bremo kase ye hya no se ensem yi free SOMPA 106.5 FM Accra so no eje no se hyereme na wasante mantamu a ye ba tan no eye SOMPA 93.1 Kumasi Aiko FM 100.9 wama somu Adafopa Radio Butu Paris France Abrochememo Upiemo ewo takwa wama asomu wa SOMPA 101.1 Takra denso asomu ewo SOMPA 103.3 Tachima no so asomu wa SOMPA 106.1 Sunyane so asomu wa SOMPA 98.9 Enkranza so asomu wa SOMPA 90.7 Doma so asomu ewo SOMPA 101.3 Upiemo ewo Mankesim enene kwadwa Kingdom wanam so asomu Facebook ni yedemu live SOMPA 106.5 FM Accra share host sia Safo Adama wa page yen every studio ha aba be sintin fidie no so yesrawo like page no wa sha ma fofron so enya bi ahwe na odikoda no so no ye demo live be bia FM stations apepian koma no egu odikoda no so no na wetse SOMPA 106.5 FM yenka ede afri ho sada na YouTube ne so SOMPA FM live www.sompaonline.com website ya yesemu for penny oru atabu atia dama we kutire nsema ye dibe so nyina potoka semu brofo afoforo bi ka ho ubetumi akọ na wakọ akwa kinkan bi shane so sana na ke Jesse Company Limited one dey adansie ne ma aso yasene ma ye bebe nsemi ede amawo 2074 wanum de na nanum di do a kane no na wanum me ye bobọ na ebusi immune system no wom so ede abadwa so etu yade asesan se boost immune system no ede ama just bread pastries one the hot kinky ede abaye 3 Ghana cedis pe no akwako to be aton endpoint homeopathy one the homeopathy kwan ebetu yade asese ede ama national so say 21st clinic amfinhia be se enkunu nie ya one ma hyase eye adoye ede ma ekunafo awisia ene inyanka no ene dai ba bia 21st clinic wo wompatam bia dwumadie no ekoso ye free health screening any medication at the amamo entinado ani achemo ho anopa yi ahyehyehyehyehyehye no so na dwumadie no ahyase wanom ana aso yasene ema yede enensam edi wontoa ensam wa yede besomo no eniani mu bi eni soafo a wono enehwe ema mema mofra ena afi asetena mu yedi ho bambo so ma me na momo late ede atodwa se menteme ho ase a eba ewo nipa ntam titru ene aduane ho no wo mo twa ba ahwe no DVL ejumekuo no wo mo epani pa wakwakwa committee OSP 4 billion Ghana cedis bia wanu mu kire mu se wanye no ehun nsama bededwa sada ena soafo abedi akire a wo hwe wo man bambo ho nsam so ede kokobo akode ama asrafo kwan a ebinom efa so ene nipa edidwuma Esunafo South MPP adehye na ekase wamusi wonu nyamfo Kennedy wo hena kompre kwa Japan ena afa ba womia wamusi who is who ene SML deal no se tie bia yewura foto samfo obetwam Edom kuma no so ekasa efa gold board ho ede ensam no mde apiedwa yo ene afoforo anopai eka ho ne yaboa no se na nakojeje no nsia bremu kase ebo we afofi de wadwenkyere yehia ene dadue ya nso na 21st clinic wo mudwumadie kase afi bia wonmo yema akunafo yema ene emu nyanka no ene na ekoso tinkura bata bia abusua ya no wabenye wo madamenti ye dan ye hutiawa ye de nsem na to so na edin triple man agya pia pam dada no pemene abena badu adepa kofi afi yemfiri nsem nase emfa ema yetiefo na se ye sha ase de abusua ma memfa wo mfiri ase wo manyi yaboboa no na eno no babia medo be sha ase afiri eye soafo a wono ene hwe gender honsem so ma me na amomolate wono ena akasai empenim se kobase
nsutafo didi mepe mampomfo se che bia ya na wonom asom adwe wo mo na maame na momolate ese aban aye nhihye we ye Ghana 3 no eno eye national action plan na sa national plan we no ba beboa ama ade bia ye ni naso na atoye nhwehwem anampofiri mu no adom aso ano ebi eye sa cyber security no wo ho abo se hijack sene wa council ene eho ade wono betakre efe enso ho abonafo sama hodo a ekokọ okoso ene se de wiem nsakraye na asi ayo na ekotia yen enuane ho bambo eno nso ekuta pa na eno wo chese we nyina no a wo mani abere no de ntia na so ye no abo aboso ne se eto de ede na ya amofra ene mma na wo mobre pa enti sa Ghana 3 we no ba beboa abesoso niemam ama akoyie. And many others, it is important to acknowledge that there are emerging challenges that must inform the development of Ghana's current national action plan, Ghana 3, to strengthen our interventions as a country. These emerging issues may include cybersecurity and digital threats, the rise of cybercrime, online harassment, and misinformation presents new risks, particularly for women or women leaders and activists. Ghana 3 must promote women's digital literacy and participation in cybersecurity governance. Eni a woti ye soafo a wo hwe ma mofra ene emu mema setre mu yedi ho bambo gender ministry ma me na amomolate na wakasa yi abusia na sei na ebeda adwase opani kase a wopie mo ewo DVLA adwumaku no a wotua no eye owura na se odonyafo Julius ni kwekweti wa granti interview bi ene semtrofo echeche mu se DVLA adwumaku no wanom hyehyɛ ya wanom ede ba ya wamo echire mu se wamo de digitalized vehicle registration plate DV policy ede baba beba na aboa ama wamo so dwumadie ene ahyen ho ensem no bibia etumi akoyie no eno no kra ebeboa wonom ema ekwan ya wamo faso expend wamo sika ewo ahyeye no ne nyina so etumi akoyie no wo kire mu sei opani kese bi ewo mayi mu ani dibra eso yie efra no kura se enkebe ya wo mo enkwahye sa policy no enfanto ba bi kura na wo ma no 4 million Ghana cedis na sa sika no a wo bodini ene sa allegation na ekoso niti na hu behia se OSP owura kese ajabe beto nsafra no na wo mo ne natena se no wo ma kyerekye nsem ne mo no wo ma busa no se eye hwan ye fa hene ekosi hene na eja wonom akwa na de afiri mu eba ye ni ebra owura Julius ni kwekwati ekohia OSP no ena wo mo kire se committee ya wanom etenase na ensamtwerofo nso epie mu ohobie wanom bisa wowura se o da bi asam na kura no sade no waka no na omini sa nanso ne sade bia ensamtwerofo efa ye ena bia wanom akasa pobreshe ye no enti na akwakoye bibia ho na mu no ena wanom kire mu se owura no akasa akire mu se sade no wa kire ni nsemu no bia misinterpretation bi ana ekoso no na ja OSP adwumaku no so wanum hyada ni asem bi aka santi na wasa wanum sanso hwehwe wom nsemu bio na enum na OSP kire mu sei wano de nsemu egu na apono so no edoso pa na mom opani baako a wano no member of Council of State member baako wano so wom susu secretary hyehye ne proye bi ene kankan bi ekoso ewo na nsemu nti ewose wom hwehwe mu efa no gold license bi ho ade de ka ho otimi ma eya license ene de ka ho no mechire owura Julius ni kwekweti na sam ena meken na ebra wanom hia ye na kire se owura no wanya ntum sade ne nsam edi kan pie dwa no OSP wane ne hia mudie no wanom ede abawe ya hwa ba bia susan ede bode ho no ebefa ekene bi ene susan ba bia ode bode ho no fa no ebi eye sa SML deal no na eno na yewura echese sa SML deal no special prosecutor na no ya wada wonya adaji ginai ebobo so a kire se wo mo kura sa de o man neka ekwewi SML fo se no kura bi anim na ho ade na krata afofra aba ya se sie yewura to ba fo sen
wo man so afo hwe sikasam so ne nsa ka firi mampani aboboa no a Dr. Callistus Mahama wono ene ye twerofo e wo mampani aboboa no wasane anensa hyase no echese sa special prosecutor nsema wo de tutu dwa e wo SML deal no ho no ene wo mo hwehwe mu bia wo no mahwo ede de pefe se eniema bi no mo ankoye e wo mo dwumadiem sade na SML fo echese ni ekoso bia no awia bomu wo mo na Ghana Revenue Authority ene ye adwuma no kokosi ase enti wo mo hwe bibia hunu se won ho so nsa abrobe na aban no kura na de wo mo ka na o man na de wo mo ka no mampani ahye ye wura to ba force na wo hwe sikasem so se straight wontwa deal no kura mo wontenatena ho ma sabi ensa mbaje akonwa kura ntena so na eno na anopai sompa 106.5 FM Accra yani yankura bata ahodo nyina ebo so akere wo se SML deal no mampani ahye ye wura to ba force se tintontan wo mo contract no wontwam Abusuya ya tuaso ewo ensam foforo na opiemu ewo esunafo South MPP wanam akache na wanam ekasai wamu kiremu se de na wanam anim se ensem bia kane no opani anu ono ogina mu ema MPP amanyuko no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia 2024 na wamo etetete ede efa ne ho na afei na wanam nyina yese Canada Japan eye enkane ase Central Mrashe bedwani wono na womudi na kire no wanam tititi mu na kire se sansem bia na efa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no wanam sesa na nokure nim enti sesei ni de sonafo South MPP ade hia womo ho womo ese Bartolomeo womo si womo ani abie efra ya te enti womo nsem a womo de to sompa kase enim Asuma making in an say, and Pepe Amenoka say, Mena Maye, constituency campaign secretary, Emma Ira, Kennedy, Japan, and then Mejai. Because the Bible says, you may see the truth, and the truth shall set you free. Matesa will say, some of Mokafa about me, I want you to mean now, and throw some guan. I don't see, and then the Jinaha, they confess, actually, the whole constituency. Machidi for Mabamo in various polling stations. Upon say, he made it free at Jumamui. We now make matters to say, made the first constituency officer, your 12 me visit him, was a barrack, a marriage and music here. Maybe me a campaign firm. Asuma me catch them now and net, Matasamano. Nania wasa na chi asemo ebusuya wapani okasa ye kane no no wase odo na ye campaign secretary edema eyo nenya for Kennedy ohina komprekwa Japan wonu so ginam 2026 one number 2 delegate wo mo aba no na wonu mo ahwe se wonu na betimi alidi MPP akwabo shasa no so 2028 ya ena na chura of wapani eja wopie mo ewo esunafo South no owura Eric Ajiman wasi sese de Bartolomeo na nie bie ntino wasan okodi Bawumia echi na nie bie okodi Bawumia echi no ma memfo nwura yewura brojeje mfi na boboa no wonne soafo abedi echira wo hwe o man yi bambo honsam so na wode nsem bia ba betudwo echese na no awere hosem esi wo Bema camp pharmacy ho no a ema wo ba no eje ne de ma wie ye de wono nso wogina kanta wo yi nnuro papa pa na nuso ma wi ani ti wo so ya wo ka se wo de medication ne ma no kra se be ye na obetimi afrafra nuro ni yi ama no na ye bibie wo ho asese wo no kra ba bi oda wo ja yarehwe no pani ya be kasa edieti ase CCT footage no wo no mahwe na wo mo hwe ye nyina no won de wo kan street se ade wo ye course no eni kwanse ye soso na ye kan sa no na ye san ka wo kan de aba be se tumi no de wono de mawa eni kwanse odi tumi no hunahuna ade hye na mom e wo so wode som wo mo na som wo mo sompa 106.5 Accra ne yankura bata e ba ne sa se tie bia atemamufo na nkasa ene behu enepe wo mumu na mom sa wode mra be hye wonsam na sabi do before complain wo be yade na wie na akire ba be pa ho chawo de sabi na wa anyo kura ankeye na yewura e kan we nyina no eno owie akire sesa abrewa bedi twade ya na efiri na no etoda satimamufo nso no civilianism no ehyehyehye yemu no edu ba bia na ma hote na ye dodo na nso ni nyina no ya nye ne sebesepa ene koni mahaban entase ne banyansafo ene banimdefo
Abusia edom kuma wanu mu roma hyebedwafie wamo ene kasai wamo sem kayemu no wamo kyeremu se eho behia pa sa ben ene ni go board adwuma ko ni panifo a wamo tua no wamo ma ne mamu da hofan se enka ne susuan a ubehu se eksene na kwense anapane adase yakora wutumi hu ne nya ne de ni bia wanu ma ne mamu ndam na gold board no wamo hunu mu wamo se anu ane se na me na san ena ban no echechemu se $279 US choppable dollars bi a wo ma allocate e de aba aban allocate e de amadwumako no wanum kiremu say right to information wanum RTI no wanum ensheda ehun se sika bi every finance ministry ho e release it to board no na enum no amu kiremu say e kamia yese asa wo mpese ne emamu beda ho e de ama abedwako no amu so ahun de ko enti edom kuma ne kiremu say aban ene ni mpanifo gold board for wanum mu hunu mu esan say policy India mo dia ba mo ye bibia kama nanso no se koba se mo ye bibi mu aso kata so mu aso bo ho ahwe ye be hadwen dachen edom kuma ne nsem ni. Got a letter from the Ministry of Finance dated the 29th of October. 29th of October is just 2 days ago, and the letter was signed by the Chief Director of the Ministry. And the Ministry said in simple terms, I'll give you copies, I'll forward it to you, that the Ministry has not transferred or made any allocation to the Gold Board. So now question now is, how is the Gold Board being funded? That is very, very important. Is it from the central bank? Is the Bank of Ghana printing money to fund the Gold Board? Why must the Bank of Ghana be doing that? Those are questions that I'll leave to you as journalists to unravel. Openia wono odi edom kumayi anemo ekasa yeyi eye second deputy speaker ewo mrahye onenya for Patrick Buama wono ena chemu nti God board eni aban wo mo hu de ekosanso wo nyina ena eboa ama oman no etumi akoyiye nana KJC company limited abusia etati abetwe so a efrima ba bi so nti na nana KJC wona so yasene ahye yakubu ena no pay eme ebe nsam de ama adansie ho ne papa ba akache ene ho plywood super ena doa opa building wires and binding wires and nana KJC wanum ewonim de ewa dansie ne ma ho nti ya no akọ na cement iron rod roofing sheet ene de ka ho no wa mo sanso be ma free consultation nyasam keto akọ ya nana KJC ma bo mpesi dam ya brantem ya ketesia afen mata asase wo se wo hene ebi ase ewododo wa na wanum aboa ama dansie ne ma ni nyina from beginning to end kama complete na aboa na wanum anwuma penti abasobo pi na na Ghana ha ene ama no ne penifo de ama no enkran ne kumase ubato ne ama ne pe ye de gushen mu ekoja free ye nyo kapra na ase da ma na sempo bi 0204 355 040 0204 355 040 na KJC company limited enyo sway enkrabata ni na oman mu ye wo bebia na endpoints homeopathy wamo se yanka ncho so wamo hyase edi homeopathy esa yade e wo manyim ache enya asem ketoa entini se ebia infertility ena age waboso wonko ade bia ya dia watwa wompo asa mpacho aya no akọ endpoint wate homeopathy kwan so mba monya baby ngengen ni bi e de ato na so na yanka nche mu asabi mu ade hye bi stroke enwedwe yaje wo mo aboso a wo maka dem no endpoint homeopathy se wo mo run hope care services entini aya no aba won mo akache na wafre wo mo bebe fie awa behwe mo de hye ne de amamo e ba ne nam nyade ni nyina so a homeopathy kwan so betu ase wo sabo ene okidni no ni nyina no ye betu ase e homeopathy kwan so yade bia aya chronic no endpoint homeopathy wo mo se won mo aye free kuma se kro no mabo ahia obehu yen Accra has a shell signboard Sprinters Quantum pon so ye butu wa ye di edwuma physiotherapy ye bi ho massage so ye bi el ho gimeye na frɛ endpoint 0244 867-068 and 0274-234-321 na endpoint enyo so anopai se ubenya kenke papa e de obi ho no mu a wono no breakfast no opai kumtim Tony yamu otimu say yes wa mini bibi enti no ye kanfo just bread pastries wa mo e the hot kenke e the abedwa so wa the bread ni bi da hu say de emu ede ene say de flavor no ewo mu no ejina mu ankasa hot kenke we no wa mo so e bia wo ye dwumadie bi wa ankasa upe kenke e the serve adehye na watumi epie mo ho ne bo anya din kama wa mo aye ni nyina prekon enti 3 cedis pe mu amutu bi ekoton no so wo betumi akọ na wakwakwa tubi na wakwa just bread one more pastries no one more ankasa na ye hot kenke yi
ne boa no ɛfo ɛna we so wo mo aye ne kama dome ha se ya ye wo commercial bank no ɛkyiri hɔ no mo a frɛyɛn na yɛmfa de dodo bia wo pɛ bia ɛyie abadintoɔ awade na awade bibia yɛ de bɛbrɛ wo pɛ aton so a yɛ de bɛbrɛ 0256 068 832 0256 068 832 na just hot kenke wo manyo so 2074 wa mo se busua na nanam dido akane no no mo ye ema ebusi immune system no ema emrewa ne nkokora no mo timi nyini che yie pa no sesei adagye ni ho untumi nya binom enti aye adro we ya ba we no enya nwono obi ho no onya ate abibidro pe wose abibidro de be ya nwono me pa cho me akasa me di adanse de amawo sansa me so me pe adro nwono na me num adro we ntim se wonum ate se de onum nsuo eye 2074 uko over the counter at a pharmacy shop drugstore bia no ubenya bi ato wo se opeti 74 adrone bi boost immune system no bia wo yade bi te say HIV kidney infection liver infection wo home no aya na sebi nka bi di akire oba bu nsa sade yaw no ano adene afa bi ho no mo a aya na sade bia eba na ekena na atwa ne nyina no ebetu ase de amawo ewa no wasa ye chronic power so 2074 betu ase de amawo adro yi akwada wanya mfinhia dumienu numbi oba tan wo ma akwada no fo a wonka ho oba pefo so untimi numbi Food and Drugs Authority wa majatum se eye enkra ha se no okeshi Jacqueline your honum obehu yen Kumase Ashtown kwale na keba ho for 2074 penny for 0246 073 498 0246 073 498 na ebusien 21st clinic on the asiatica expert of one wa musa yadio enra yakọ kaneship market ho say obi aba hwanfo nie Mr 21st was obi say yatika fo anu wamu ni mesanya asam kato ama me ba bia agidin na wanom ahyase bese mfinhia bese enkuno ni we 9th edition na wo mo hyase afi bia wo mo de ema ekunafo ene ewisia ene enyanka wo mo de wo ho asama to wo makoma pono so ntimo ba na wo mayem free health screening ye scrutinize body no from head to toe am ye ho ba bia yade ye hye yabo atu ase medication ni nyina ye free o eye ekunafo amoye ma ene ewisia ni nyanka na wanom hyase no we ye 9th edition ene adwumade ne hyase ne ya na wie ne ya enti ene wutimi nka baabi a wo bia baabi a 21st clinic wo bia Accra ha say no Tantra Hill runabout ye ohano mu a ye di adwuma enti ene faka baabi a wo bia bewuramu na ya hwa wo ye kunani wo ye wisia na wo ye janka bra nonso ya ye hyase ye hwa free ye wia ye chewade amo aduane adidi ame wo wia waje ye sosole kofie eya doye ene ye ede amakunafo ewisia ene nyanka 21st clinic enti baabi a wo bia 21st clinic be wo bia busa anasa ode agimai na fra say me ye kunani ba me pese me ba na mo hwa me na mo treat me na mo wia mo feed me ka ho fra mai ne yabajo so 0540 311 fro baabi a wo bia de frɛ yabema location no amwaba 0540 311 sanji ni bio 0540 311 bibia ye free aya no paya no so ekosi 2 pm ni awie enti mpacho kwantam eno e ba kaneshi wow ni anenam dwemo ne aka ma me be check ho ni ade afa bo tre a afa ga mafo ba na doctor fo ni nyina akọ ene ade no 21st clinic mo ya ade pa etwampuse nyame nhira mo emrewa no kokora ne so mo da mo ase do abusi anyuma kwa da omanti wanam na aso asena me ya bi nsemi ade ama wo yesra otwen yen ye basima ni yatoa ensam no eso ewo ensam fufuro mu ede ama sesia SOMPA FM. My people, this October, Tap Send gets something big for you. Just send money to Ghana with Tap Send, and you could be one of the 100 lucky winners to get a full reward equal to everything you send. Just send love home and stand the chance to win your full reward in your account. Winners will be contacted in November, so don't wait. Keep sending and make your transfer count. Tap Send, fast, easy. Tap Send, Papa no.
Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kun. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o pe time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Pre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA aji ejodi nkratu yi atum. Point homeopathy clinic. Ghana ha di obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye endpoint homeopathy clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye endpoint homeopathy clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de. Eye endpoint homeopathy clinic. Kuma se Ubehu endpoint homeopathy clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters bebre friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic. Obi a ebechro. For endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint homeopathy clinic. Wo mo dem fo. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Se na nanum se brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebo anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden. Tontina 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na kroi eda no nko na wie ye wa bra menom T74. Se menom tontina 74 menya hoɔden menom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tontina 74 yi biato. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 0246073498. FDA agi adwadi nkratoe yi atom. SOMPA TV Emma Aketiapa. Ebusia yeda se yakwakwopie mo ewo oboade bobre mu ensem so ewo meyem na opani a wono woye wosoani a wohwe ensase no oboade bobre mu ensem so oye elembele mra hye bedwani ononyafo Emmanuel Amakofibu a wono na akase wosese galamse kon no hyeda ayeden bidi ama wo mu sei wono no sade wochi galamse pa na yade asoya sa no ama no a Ghana fo mu pasa ade ne yade ma no owura ne so woda wona wasu wada wasu da yeni na nananom bisa no sase ne sensuo ne sei yakwa ebreto ne sei enti sese ni de ohun se nananom ahemfo bi wo hanu asabio wanum hyehyeshi a wo mo ya galamsei afa asofo bi nso wo man mu a wo mo so ye bie Emmanuel Amakofibu ononyamfo so wo ka kire mo a mo ya ahemfo ene asofo a mo ya galamsei na mpasa ade ne ye den ma no ne ka so ba ye wantumi anya hwe no sabi wo ba kye mo wachemo so a ode handcuff be gumansa na mahu sade eko sade ode ne sam atudwa ema sompa yenso yetabiribi ensam no eni. This government is not against mining. It's the government that's supportive of every small scale miner, every large scale miner, Ghanaians who want to engage in this trade responsibly, water bodies and our communities are doing so. But in some communities,
in some few instances, we actually see some of those chiefs that are deep neck in the art. I think we respect our revered traditional authorities. We respect our tradition. We respect our chiefs. But we are getting to a place where if we are caught engaged in illegal mining, we'll handcuff you with your clothes. Sir, we are here now. Short chacha, what to do to man kapo gunsa. Nese we are galamsa. Onenya for Emmanuel Amakofibua or see a chrewa. Ya man kofi unko roho. And show Niketiane ma debi. Won't man what to agumuna near the handcuff abankaba near the gunsa say ya near lidi work of Pusikano. So I have soft one so crack a bow. Come out with a puppet and one about war. Near say, Uya galamsinti at Chompo may ye. Open your casa ye, Swenia or no or Hensassen or body about Honsam so. I will may him on for Emmanuel Amakofibua, Ellen Bere, Mnashebedreni, and no. Any assembly no correct. As answer Bono man chance for Esquire, Joseph de Aquabua, Wakansa Assam Crona, Chelen and Anumpe. Now, where dear Ghana Mrasebedrefi, one more bedrekua a hedge dear Honsam sona, one more be merebiso. Edi achire enhyehyeye da ho ni nyina sa African Continental Free Trade ho enhyehyeye ne no na pani a wo ba oman Ghana ha wotua wo ma no se titinani owura Alexander Roosevelt hotode ebe chese frisa sa African Continental Free Trade ni enhyehyeye hyase ye oman Ghana timi bo aboso agisi ni na so no 2021 ban hyehyeye wo ma yo wo ho eka ho bi na amasesei ebibrem ha dwadie no ayefo ya yetimi eko edeba na owura Rodney Cloyd so hanka befre ne Clote wono Namibia ton ene wofire ho no odi ne mrahye badwa edwuma enti wo ba bi no wo be kyese no kwasem ne Ghana de enye nne ne wo mote Ghana nka ya boye ho modern pa ewo bibrem dwadiem na on de be sra bibi man aka se wo mo nso emie bi wo mo ntomam se de beye na wo maimu edwadie no ebe koboko owura Rodney Cloyd ekasa ye no sabre kro na maame tema enyonam no ono nso wo ho ene wo chese ba bi ti se akanu nope joint border we eho na enhyiamudie no course ankomo e course no wo chese wo mo base commander chief revenue officer enom ne ade wono na hweso enom dote ebe chese sese de ufa border hodo so a wo maniwa no wo ma fe ne ha wo mo hwe bibia na wo de yentie Rodney de no de mfama metema nwie. And my observations are the first and foremost is the cordiality between the two countries and the members that are working together. But also the fact that we were reminded of how much trade is going through the two countries is a very good sign. But you can also hear that there's a lot of free movement in terms of IDs that are being used to move people from one country to another. Those are very good signs for the integration of Africa and the economic growth of Africa. So the biggest challenge, I would say, is the colonial history that we have that has created borders. We've also inherited administration that tends to be very bureaucratic. And these are things that limit us. We need to be much more agile. Aha, no. Rodney Cloyd, Namibia, ena wodini juma. Ena maame tema dote enyonam. Wononso ena ye base commander chief revenue officer. When I say we understaffed in the sense that we have a lot of porous borders around this place. That's from Penny all the way to the Joje area. I think we should have more than 13 unapproved routes. So we need officers who will be able to be manning there so that they'll be going on patrols. But this is the situation, we don't have enough officers. I think I have only about 39 officers under me. And we have different seats and we have to make sure that we have people there. We run 24 hours, so they have to come for the night shifts and other things. So we cannot just let them leave their post and go to the patrol. So we need more officers too. Eno na mami achire mu ono obapa tema enyonam dote wono na oba omaimu a oye chief revenue officer e mo base command ho nene eti ebusia ensam no esi safi ene wase wafidia ensam ena no pe no sia bremu kase ye didi wontoa no ebi ene sei
oswani a wono ohwe omanyi esase ene oboade bobere ho ensem so ononyafo Emmanuel Amakofibu a elembelem na hyebedwani no wakasa chem se galamse ekono empanifo bi pese ye den edema no ene ahyeye no enti wo ya shofo na anasa ye hene osi ya respect mo pa na mom se mo madwuma na ye dene a abankaba ye de begunsa ene SML deal na no ya wada Euro kisi agabin gina ye kasa ho no mampani ahye ya Dr. Kalistos Mahama ne nsasha se e de ama Euro ato ba afọ sense deal no wontwem Ananwa OSP Metre Office of the Special Prosecutor wanom to nsa edefre DVL bosso Ora Julius ni kwekwete ese wamra no mecheche mu 4 million bribe bi ya wachire mu se enkobi ede Emmanuel na wamo police ya wamo de ba no wamo ntwem no OSP ekwahia no owura na kire mu se said okan na misinterpretation bi anase yenkyerase yie no ankwa yie amfa ma bia ensamtwerefo na momanu na chi no obesa so ehia ensamtwerefo ewo sansem kro na ho said o kire mu efa ye no ebusua ensam no na bi ka ho ena anopa yesi adwa ye de som se na na ka ejesi no nsia bremu kase ehia no so se na na ka ejesi ena de adanse ne mapa eso yasene ema ote yenka ena anopa Ebusia 2074 wonom so eka ho bi wo mo de na nanum dido aka ne na ebusi mi system no me ye hoto yen na wo mo so ede so yasene just bread wonom de just hot kenke e de abadwa so kenke na de eye moton kenke bi wo hol ma ebusa de se wafuma na kaw we udi kura eye kama anunsu ede eye 3 Ghana cedis pe do me he ya commercial bank na chi na wakwa kotu bi akoto na de akodi ujuma na afe na endpoint homeopathy woman so eka ho bi na woman so yasene na 21st clinic the sciatica expert the sciatica originator the sciatica piseta woman say ya di bi na mom di akwara no mu pa eye sciatica no abusia no mo di dwumade bi ehhehye so apamai eno eye kunafo wo a ukuna wuo na wo mo ehwew free consultation free lab free medication free lunch and snack yes hande aka ho ye wia ma wa yare sapapa ama de akofie ewia enyanka no a wo mo ne agya no ya eto de edin a ye behwe wo no saafo no nso unya nimfinhye du nwotwe a wo ka ho na mo wagya te ase a emobo abubu ma na ukunu te ase wo nwu ya ebia na wade boni wode wuntino mfa ho meyese wo sabi ukunu ewu ente saa we de ne de ewu na wo mo ya ma no nonso na asase no mienu ene ya ai today no mienu no wo ma wie enti menkọ no mienu mpa mu nka se yi afi na mabaw ana ne ma ye busy ebuo mu na wudwa kora agya na kọ apomuden nti wo be se health first ne bo eden se ade bia wo abrabom enti di kan kọhwe wanya ne free kọhwe ho na wo honto na nya ahoden fa kọ wadwuma no so enti ene nkurabata bia ye bi diba bia wo no 0540 311 wo de frɛ na wo mo nkyerɛw sɛ wo tema kasoa takorade ana wo hin ba bia nkurabata no burudu no mo man mu ya kwa burukyire na akɔhwɛ abrɔfo nti fa ho bata na 21st no clinic of our time na unim ade a de wo mo nso wo mo kyerɛ mu sɛ old clients a wo mo ho nyina any new clients a Muba 21st ya moteye e wo sompa obi basase se no ye koka nashi no correct enti yan fan se wo mo eno wo moti 21st ho asem wo kanashi nyina a wo be ye free screening na 21st clinic e be ye ni nyina no se uba ne ye hwewa wo 50% discount edewu enti ni old client no 50% discount 21st de mamo afa mu amote no se bia ye di kan call Dr. Ben na wakwa ya hwewa wie e ma wunro na ya te wo so da ensi se o de no kura nipa na kura anya nkwampo a o ambeje o musika na so 21st de o de mufu 50% discount enti no enra so ye ndaka ne shifo nso ase Kaneshi market sompa obi bas enra ekoyie yankopon shiro bia wo participate ye obia wo dia wo ye wo mu bia ne papam ne bone mu nyina no eboai enya sam ketwa ni nyina mo boa ye pa
no pray mo boaye nyame shira mo nyina so udum na yehu se wadum no udum na yehu se na wo so nso yehu se waso odi mim fom so yehu se odi mim no pray mo nyina nyame shira mo yempa ni fon so da wo ontua mo so ka se de mo nyuma te search no kra se akatia no e ba ne se de nyuma etie o ya ne papa SOMPA FM papa ma o ya ne bone so o na nu aso obi ayade kama pa obi ayade pa ye presenters a won no ekọ obi abo ejuma pa na kaneshi participation no so na ye na do for God and country ni hey na jeta obviously next market ye beba no na mo so maji kutu numa be hia ye ho nti wote se ye ba ho a siesie ho na twen ye papa nyankopon hira mo nyina ye management nso ye da mo ase anti akosua ene marketing manager nti ye FM no enye ba akono bio ye de ne free movement enye mu de ni bia da mo nyina wase ya do wase ya da mo nyina wase emfo mo nsi ane ebusia abena badu adepa kofi ni medine anopai mene triple a man ejapia pamdada alaja bobare siateka 21st clinic SOMPA